hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamasaki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atombanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu amini dinenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu. Mwana yambwa kutonda kukuulisa mujimbo ulingana. Mwana. Kwa pwangwawa kulikonekela. Mukachika watu mchechi. Kalunga mwana yangu konekele milonga 200. Chike kumutambula matatu Yesu. Tunasakiri. Oidi intangi shina henye shiwanchu mukuita kwa mpinjeire imu ipompelu. Kilonga kubula ukwata kashinshi kamukanda wa Nzambi. Tongosho kenu. Nei amni kusha mwanenu. Mukunchwara kudi. Ku polisi nejo. Akunkasa. Nkumi ninaku kuikala kuilangai kusompesha. Akunchwara kunga ku Major Street nejo. Ansompeshi kulonda anwani nanga na mulonga. Digitalenu. Nei kudi mutu wankopa chinadina kujaha mwanenu. Achwara lunda mwevu kudi nsompeshi. Yumuntu wajana yodihi Ewe. Ona nsombeshi neri kumulonga ona akongineto. Ilanga hiya kutwesha kunkasa kuchinga anantangiri mulonga wami mukoti era mchota cha nyilonga na kuhisha nanga na mulonga na chalala ye. Dichine chumo chikumwekana. Amniani mukoti nami amnamuja hamu aneno. Eno yejuma muna pompi na kutia yumi ichidi. Ino kufuka makomenso ansombeshi nami angana kienu mwani amnamuja ha. Muna tongo jokineri muna mukoti era mchota cha nyilonga na inginde nafuna chichochi. Unafuna. Atira kungana kenachi. Nadana kende kuti nsompeshi kungana kenani kudidikira ini kuya kumkala. Akungira ngai? Akunkasa. Mulonga na kotori nshimbi yanga yechunga. Nshimbi yechunga isone kade nawo muntu kuja mukwa ochinga kuiranga hi kumukasa. Adinga na kujaha ila chainu mpinjika jinga mpata wechu na funtiru ina nshimbi na kuosha nindi ikaseno yakaya ivu baye kuija hako. Dicho akwirani fumi muna mkalea. Heno amana na njaishi dena mulonga nafu dena acho. Chinga isompesha mo inda oshi nindi imulonga una akongi foitaku mali mukampana. Kuijera 20 milioni, era 50 milioni, ne yamne kufoitena 50 milioni kuidika muneto. Mulonga na foiti day. Ilanga ne kufoita una mulonga ne nukufuma. Munamoni ndi. Nenu kudana kena akungana kena. Kosi kwana kena. Mulonga na vuru muna day neto. Munjira yo imu inzambi niena na mtena nao nyinyi insompeshi. Wazuwa kubadika nsompeshi anu hanka maseki. Nene ikumunshimbi nindi chinga kuila mukananga mweno. Dichinzambi udina kufuira kutwana kena nshidi jetu hera tutu na vuru muni kudiye kutwana kena ngai. Ne mkuima na nene eika inzambi aminga na kena nshidi jami yena insompeshi. Gweru kanshimbi ndi china oshuku kwana kena. Muna mukanda mchuna tangunda Hebrew chapter 9 verse 22 now chakazi kuwekesha mashi osikwana kena eyokumuleja nei einzaminga nake nishi dijamira okuleja nindi sambira kupwekesha mashi anyo kupwekesha kuronda kwa nake amukoku erimudira mukoku oyuma yadinga yaku yaka iranga lelu jamwe nindi na hani mulambo wa hanshidi jetu mwanta Yesu liana afumi haku inzamu haku dihana wa mukuma hadeyi mulonga huwa chweshele kudamu inako neona muntu ana kwa atu mchote cha nilonga yena kutwesha kufueta mulonga windine ilanga kukuinza muntu haku mfuete wabra kwigala nintanga yindi chana mfuete rude ona muntu ya kumukasu na haku diyi
nino nilero chochi mwanta Yesu na afweti mulonga wanshirije tuwe weje ichena oti nakureja nindi kuminanda kunkuwerera nindi nkuwerero amiye Yesu nakakutwala kudinyi Yohana chapter 3 na verse 16 now tasweje linzambi ukenga mpata munu muishina wayinkeri mwanindi umuho ronda muntu kudana kenashi dishinda tamburu mwanyanga dai ndi jasoneka ne nakulonda muntu kumukuwerera aheti umo hanyaka akaburukwira nganyi umo era kudana kena kudinzambi yuna yimu sanga wafira nanga na mulonga yako mulade kudo una kudana kena unavu chuma nchikuhimba os udisanyiro akwira kwana kenishidijei echinga uneteji mulambu wa Yesu ne kama na Yesu charadi wamfuriri amushikiri muijamu wasaungiri munga mukufwa wa handa Yesu hodi muka kwa mwini bai yuma yuko washa mukana keyu chinga unamukuwereri Yesu nei iwamfuriri hanshidi jami kukuwerera ichuma kikushinda mena nechi mnashinda mena nimba muneri kinenu hakola mnashaka muho kweni mudiura ichini nechi lichwatera kuira twatera kudina tero hadi Yesu na kumkuwerera nechi kama ina Jehova tushikisha kudinyi chuku mkuwerera yena spirit wanzambu kwingira mudei na utatsha kubalo mna kuhanda kweyi tonda muhandiri nza tunateka mwana mwana kwishi kwa palujimiko aloze lujimiko veka wana kutangisa ngwa kuanga mtu alikonekele kiko munevunguna ulia se chihula kuanga mtu alikonekele mangana unatambule luka luze lujimiko kakwishi mukiko tai nyipimbi mba mtu kalikonekelele koko banase to kumujimika riyu matera kuyola neno hinyatera kushimika huko sikana mkanda wanyi wanzambi mkanda wa Mateo chapter 28 mwanta Yesu na fude na saungide na kushika tumbanzi twindi nindi yenu mwakirisha tumbanzi munyuza yenu mwakashimu ni sanga nami Yesu nenu na afuiri anshidija wanchu anjikiri muijamu na saungiri munga mukufwa ichi iwu Yesu hakufunda muiwuru na kwile jantu jindi nindi yenu mwakashimu ni sanga igudanki chukukuwerera ami Yesu mwakeringa hi mwakayijimiki mwijina da tata nida mwana nida spirit wajira aireje nindi kwena kujimika muntu wejima chinga muntu kwiranga hi kuwerera Yesu kahenu numukumwiruka ngaine nwa iwo muntu hawo unakuhwerere kulonda tambule menshi chitunenzi kuno tunakutena nsango yani yazangi tunakutena yes nechweriri ngai nenu wenjiri na kuchufira nyiranga yetu yashendo yes nesu ndi oisangu chimu kuitia nemu kuitambura na kuisha mu mutima wenu munakuwereze chinatekani nei insangu yakutena Yesu kuitambura mukafika wakwenu ne amkwamchara ndi mukwanshi ndemu na washinza mukakunga mwene wachengiko chinga Yesu okufumifu dalo na mukwerede hinyi mkanda wa nzambi na ne ukumkwerera Yesu lero kukwinka umwa haya nyaka una mkwerera Yesu lero yatire bwana kushimikaho now iruke nchumichi china chuna kwana kujimika ne chekala yuma kujimika ne ila una mkwerera Yesu fwa nukufoka kudinza aminde ne una mkwerera Yesu ilanga kujimika ne unafude ukwa kudinza aminde ne ukuye sangu netu unamkuwerere ukuya chuma nchukutwala sangu netu unamkuwerere yes correct dimu hakumkwera ho Yesu yakashika kudinyi bulonga kujimika kichenganga wa mwinuku anchama vurana idime muipombe na mutuyana mujimiki nshidijinja tisemwa na shikosi de menji yatwesha ngokosa nshiduku ana mazi tunatangi mda hebel asonekana chakadi kumujimika munchuko usikwana genashi asonekana chakadi kupwegesha yumanyi mashi a Yesu ne masha Yesu aipwegeshe ruwanyi muteno kwa na genashi diko ilanga masha Yesu aipwegesha de una mkwere de Yesu ne wapwegeshe mashi ini yana kwanake ndenshi dichi chuma chuku kange shego ya kudinza akurusu nawo manteso ampopere mukachika makombi angahi umwe mkwerere Yesu akurusa mjimkiri mgalonga ila Yesu amreje nindi lelo ukikana nami kudi amjimkiri mgalonga namona kushimika mwevuru wakufwa kwa Yesu na kusaunka kwa Yesu
timwevulu waneya wene adina kushimika ona kumwekesha kudantu nei aminafa de nanyi na Yesu nasaunga de che nanyi bai ne dini ifuku jina kutwala mu meji diuna kusaunga na Yesu nikufuwa na Yesu wanyi ifuku duku mkwelela Yesu dida kusangulanga inzambi ku spirit mlo icho chimonanga na mesu yeno muntu kanda mkwelela mwanta Yesu anamteni nawo imufu wanga wanyi ejumadi hanu ana buruku mkwelela mwanta Yesu yafu zamna kuyimona nindi hiyanyi yafu ana ukenga kuisangula ku spiritu akumkwelela Yesu kulonda ekali ama hamudinyi ndi Yesu tunateka ni mama mwana chunafiri kwiluka sangu ama kwa mu jichechi ukutia nawa iyo muntu nekanda wimikichikasa chene zambia ngana kene iyo muntu watera kwirangana wanya sangu kanda adana kene iyo muntu watera kulomba wanya sangu kanda adana kene dimuchina kumweka namu mauka makwao kakwiji chalala ndi aweno chipolofeto akutwamba mwani kwiji ama kwa uchira kulomba na ubayi alomba wanyi sangu kanda adana kene wanyi iukwima nakuna nakutangisha ine sangu kanda adana kene wanyi dejina fuira wehura kulonda ni teshishi nasagire dichitwenjanga kulonda twingi mbinjine mu maido mu chima ina bikabisha ichu dena kubimba ku dichashi mini mwandini ndiyen ichuna kuminda ko voira chashi mini ndiyen maka yohana fana shaka mu nezi kulonda shiti maido mu chima muna tuleji na wako shikala mkanda wa nzambi anasune kinawo muntu akwira alombi chinga sambi kudana ke kwiji mwana chinga na sambi kwira ngahi kwelela Yesu mloti en mwana ne muntu kanda mwana ke ni shindi kudi nzambi era okulomba kumutia mutiya wa lord mukwanshi akashikale na nzambu bwambu ho ndibona ke akwihula rino ichine una mkwelede Yesu bai kudana ke na shidi wani ne una mkwelede hinyi Yesu kiuso kuna nzambi hu kutachika eya kutenda nawo di mwana kanyi kanzambi heno kanda umkwelele Yesu etate yehi satani machiru ejimadi hano ana buluku mkwela mwanta Yesu yanyana kanzambu wani yanyana kanyi kati ya bo satani ichikuti kufuma ukuikara mwana ka satana kulonda uikari mwana kanyi kanzambi ndio kumkwelela Yesu nao ejima mtambu ili Yesu ayinkeli wanta okuikara nyana kanyi kanzambi una kushia Yesu na kana kudana kena mchipombele cha sisi era mchipombele cha mission mchipombele cha mission di Yesu ne itara ho Yesu wekara kwe shaku na Yesu Yesu yewamkwiri rami na mwini shikambe ruku kwa mwini mkwele yena icha wache niko sadeka mwani mkwele la ho Yesu mshinda menene yecha ukwimba wumi anatia kani mwana Twalenu masukuma tunga ejima ayeseki mutena wakuyitongekela ejima ayeseki